KCTV Lon Rashapi daga Frank Motors kajaka dekali ga bathamai jong Tata Motors halat ko ni Shillong ringkat bakanet foodish ordal mapi nginwan ramani hakir dob yeng jongpi segi laiba jimpang kituki layosuni bahi jungi layosuni yopo basinong jungi obaya bapang kentai Ringkat lang bat ke pertai baro kawai ke BJP Nongpo Mandal Haribhoi District haka arpu wai tarik obuna jileo arajar arpu ar kala rakhi je ke International Yoga Day kum ke jing penslur je ki pat ba baka jing kilan met yoga ke day ke ba ai jing mentoi bat ke ba ai je ke met ke ba kot bakhia haka ni ke jing kilan met ke bala penlong ha Gladden Tower Hall Nongpo de ki spangut ki samla ki le shimpenta kat kum ki kindon ye ka yoga har ringkat ke jing sakhi lang jong kakong Marian Maring uparala tur uba Lucas Maring bat kiwai ki nong elam ke BJP Nongpo Mandal Shua ban pinkut la sampat saya ki khusnam shiki nong job ki bawan ke kerdan beningkong hadu ke kerdan balai. How you feel today? Are you feel happy? Are you doing it regularly at your home yoga? How you feel today? We feel good today because you have celebrated 8 years anniversary of Yoga International Day. Kamnong fees no ba dei kasi rakhe ka pra ki International Yoga Day. Not the Kaiwa exercise by Mata pi ai jingmut ki khana samla ki long tumi kamno ai jingmut ki menta si rakhe International Yoga Day. Ka yoga ban ka exercise kaya fair namar ka yoga kita ka ba penyo bor exercise ka pendut bor dan long kaya rap bahan nam tagi fun mat ba ajing ko kia keterpan ki baro ikun samla bat ki pai ba jong ka ria baro we ban de ekene ko yoga Pagi dah pagi semen ke bakrau ngebangi yo ban rakhe gene ke International Yoga Day ke bakrau ba asni apa India ke jongi tamar balai bagi tip pada yoga ke di ke dastar la ban ka jingko jingkia ke jongi ya ban shib bertawi po we ke mat ke jongi man la start bangin le igini ka yoga exercise kram bakal ke khat ke jongi ke lang pasai baklan Fit India. Healthy India. Fit India. Fit Meghalaya. Healthy Meghalaya. Self-dependent Meghalaya. We need self-dependent Meghalaya.